A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Ipagi siiran raka ya Muhammad. Mana yas'al na ipagi yas'al ipagi yas'alu ipagi ini itu na sa'ala ini itu mana niya na pasin sa'ala ini itu yas'al ipagi is'al isti'naka is'al isti'naka. Nah, so kini tumpa to na ngaya waw si betul sa wawul jama nasira ni pagisiw. Kenapa sa kataw pagisiw? Nagyan to ka nasir ka ya Muhammad. Ya Muhammad. Mana niya na ipagisiw iran raka ya Muhammad. Yan ang suma Quraish. Yan ngaya waw si na suma Quraish. Ako sukaden din o pangingisir. O mga Quraish sa busad sa pagisi. Ipagisi iran raka ya Muhammad. Mada uhilla lahu. Nakagya miya aloy sa mga haram. Naanto na asay miya halal kiran. Miya halal kiran. Yang uhilla na padanang ko halal. Ayama na halal na miya pakay. Miya pakay. Mana ni pergi seiran dengan Muhammad o antuna asay imiya halal kira. Aya pakasal kulang o napanganangkan na halal. Na aya ke haramun na suad na dalilian sa osto haram. Osto haram. Gitu so kaidah razi sa usulul fiqh artinya na al-aslu fi ta'ami al-halal awil ibaha illa ma qama bihi dalilun ala tahrimihi. Mana ni ayat pakasal ko mga panganangan na halal. Ayat buat keharamun na suad na dalilian agito na haram. Kedua na al-aslu fil ibadati at-tahrim illa ma qama bihi dalil ala jawazihi. Maknanya naya pakasal ko api anto na simba na haram. Mana niya na haram o baka bangayang gulaw laa, baka saya sumbayang, baka saya puasa. Naya po kakapa kayo simba, nana dalilian, akapa kayo ka ino kita no rasul. Berat na simba o rasul, mi sumbayang so rasul, mi puasa so rasul. Kaudan niya no to so ana di kapa kayo bangaswa. Giti maano to. Giti sa bapaso amal na di ka pa kayo bangka ngelpo ka o di makaukit ko do asarat. Kadi bu terima anu Allah na bakaw kedusa. Aya sarat takap ngelpo ka ngaon na inong api ngelpo kalila agito so kapag isla. Ikadua na yakap ngelpo ka ngaon na dataro kiyang ngelpo ka unuras. Nagyan na ni sarat akaterima ko amal ka. Qul na ini pang da'o Allah ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam anto na isbagian. Amay komisyon anto na yari mga halal, anto na mga halal. Na may sir ka mambo anto na halal. Kami apa kaya pangdang. Na ini pang da'o Allah so sembad. Mana ni na qul
Teru angka ya Muhammad. Yang anakul na lang mau mangkasi sa Quran anakul na ordiranan. Asian ang pugo kala, ayama na kala na pitero. Na ayama na ayakulu na ditero. Mitero ditero. Kol na teruka. Tero angka. Agia telo, ayama na niyan na aksyon siko, bahasa Arab. Mana na mepus, kapapantagan no dinadamaw maagu order. Mana niya na pitero, ditero, tero angka. Nasa kumang kaasi sa Quran, akol, na aya, kalilid, na aya pakaptero ununwala na surasul. Tero angka ya Muhammad. Napaganayami tuturuanan, natakino ba ka sa Quran na kalamullah. Katiru Allah. Katiru Allah. Mana sa Quran na katiru Allah, napakitiru yang orasul. Di ka pa kayo ba nga tiru sa Quran na inadnu Allah? Sa Quran na katiru Allah, kambida so inadnu Allah, so katiru Allah. Ay kambida yan na so inadnu Allah, na kerja, batay, kanakapusan yan. Nautiru ang kasukuraan na inadnu Allah, na emiatiru ka na sukuraan na batay, kerja, kebinasa, keusang, miya binasa. Kaya mata na sukuraan na didna, kapatay niya, dataman niya, minallahi bada'a wa ilayhi ya'ud. Teru ang kaya Muhammad, uhilla lakum, ayahyalal rakanu, at-tayyibat na lang wasuti. At-tayyibat lang wasuti. Mana na kaya nga at-tayyibat? Nayamak na niyan na. Siya ng pungko toba. Ayamak na toba na suti. Dami semburu na marata, pagkabinasa. Dami semburu na najis. Nagyan na ni toba. Sip na pun si ko tayyib. Mana tayyib na mapya. Tayyib. Barato tao na di mararata ginawa niya. Na at-tayyibat. Tayyibat. Na dua abkosaran. Dua abkosaran. Baga na yun na akila, tawaad na kalian, agu gayro akila. Mana niya na kasangkapan na da kalian. Nasukiya tiru aro wallah ayahyalal kanu na sa mga tayyibat, mga suti. Naupagusarang ako adna kalian na ayak pa kay apangarumaan o mama na sotia babay. Sotia babay. Kenapa sung seligang, kenapa niyang pagkilay sa oratiya, kenapa sung sa mga hotel seligang, kenapa pagkiapin, nagiti ka pa kaya pangarumaan. Nawa na masalah ka ba iya marsik, na haram mo ba pangaroma? Haram mo ba pangaroma? Gitu imano to ayahelar kanu na lang wasuti. Naupagusarang ako adna kalian na sotia babay. Cuma musuh babay na iya pemilihan niya na sotia mama. Emana niya na giyang otoa, kenapa marsik? Pagusarang ako, kenapa akila na mindud ko bandingan? Emana niya na panganangkan? Kenapa karoma? Emana niya na ayam ya halal kanu na mga sotia panganangkan? Ada kibinasan niya. Seko tao. Api ang to na panganangkan? Napi ikapian niyan, naupa kabinasar ka, na haram pangakana. Api ang nga na namiyatang tagda panganangkan na, ipa kepakayak ka na. Datarangan na durian. Nakataon ka na sakit ka at na high blood ka. Aw kang kaon na entura ba ini na pagkalasurugo ka. Na di ka pa kayo bangakan. Na kinabar ka tayo. Kinabar ka suti. So lang o napakabinasar ka. Na anti man na yan. Kipakapanangilay ka. Yuto'y tayyibat. Yuto'y tayyibat. Nagyang o tami aloy tanong kumiyaw na alang o ahira mo Islam. Na inuni ang panhiram pa napakabinasa niya. Hiram yan so rugo, so daraoti, hiram yan so
Langon ta mga at nakibinasan yan raka. Napa nangilay katak na basuti. Pero ang kaya Muhammad ay ahiyalan rakano na langwa suti. Langwa suti. Wa ma'allamtum minal jawarih. Sukman gusto nganin piyang dooni. Piyang dooni. Ay mana nga na allama nagyan ang puon na nang ko alima. Ay mana alima nakiyato kawan. Namay ko yaw manana sa tasjid kami berul ya allama na yama na piyangan do. Now kau manipman sa aku tasjid ibarat na ta'allama na miyaganad da miyap mana niya. Mana niya nakiyato kawan, miyangan do, miyaganad. Yan na ni bida-bida na. Kaya sa Arab, na umang kaumanan sa tatimang buabatang, so pakasalian na mali so maana niya. Maalin so maana niya. Nagyan nga ako na aya, modarian na ya'alamu. Ya'alamu. Mana ya'alamu, kaya to kawan niya, bukato kawan niya. Allama, miyangan dao, yu'allimu. Di imang dao. Yu'allimu. Di imang dao. Miyangan dao, di imang dao. Ta'allama miyaganad, yata'allamu. Yata'allamu na di imang dao. Miyangan dao, di maganad, miyaganad, di maganad. Miyangan dao, di imang dao. Kaya to kawan niyan, siya putian, pagkatong kawan niyan, sebut. Yun bida-bida na no. Ayaw po piumano na yaw, di na tao, di na hamzaw, di na nun.